Салам тусем! Паян хищене выпускрак кыткызем жинжен калажы пулать. Мен білет бір кыткызем жинжен. Мен лечер джун бол, кытка. Мен дуза пурунать. Чынакта вайлы черджунзем везем. Мен жүхле пурунашыға, мен жиеше. Тада мен жүхлен везем кытка шүрденже. Айдырлай храк тешкерзе дұғат бір везем жинжен тепленрек білме. Апла бұлзан, кайрымыр. Чималдан кыткызене эбер нумайрак шула кына курат бір. Чаплақ тада везене нумайрак варманзенже тел пулма болать. Анжақ активность вағыдынже кетмен ханабек пұр жертреде жүпса жүреше. Кам ялда пұрынза көрні шап белет. Кыткызем, везем печек черджунзенжен перер представителезем. 0,006 сантиметрдан пушланза, 1 сантиметр таран жидеше. Кыткызем шержинже вайлы адаланна. Безен представителезем, вуниге бені тұла шутлаза кыларны ученыйзем. Айдар частарак тел пулаган кыткызем жинжен пілдерзе хварат пыр. Безенжен огненный муравей. Бутлы кытка. Ща кыткызем тискерледе хруже. Везем шертны вағытра яд выделят ваще. Анжақ перенжен харамалы щук. Менжен дезен везем уже шерживзенже кына пырынаще. Муравей-плотник. Кытка плотниге. Ща кыткызене вредительзем тезеп пілдереше. Менжен дезен везем евышсем ожынже пырынаще. Чере евыжа кына мар. Евыш материале пулзанда шаплыбек шадарза педереше. Летающий муравей. Вежеген кытка. Характерлы особенность ща кыткызен выл шунатызем. Ща кыткызем шунатызене туй вағыдынже үстереше. Нумай жинзам ща кыткызене вакшына зембе арбаштараще. Тада вежеген кыткызем ту сезоне хыщын шунатызене парагаше. Пахучий домашний муравей. Шыршлы кытка. Ща кыткызен яже хызен жинжен пілдерет. Везене лапчытсан южик шыршы дугать. Шаплақта ядинжен палла везен нумайрақ килзенже пұрынашы. Тада видере келетре мұнжа рада пұрынма бұлдарашы. Ялда пұрынза көрні бұлзан пермаяқ піледір везем жинжен. Уличный муравей. Урамри кытка. Ща кыткызене де әзір көрні пультезе жотладып. Менжен дезен везем траншейзем чамай радашы. Урықла сұқмақ. Везене де келекенене сынама пулат. Менжен дезен ща кыткызем пулага юрадашы. Рыжевато-коричневый сумасшедший муравей. Он ранкайна хамар кытка. Чагымбек ятпаны везене кукыр утса шүрене берги. Пурынашы ща кыткызем Америка рагына. Характерлы особенность ща кыткызен везем кедевебе табынма пулдарашы. Хойзен наргымыжы жіне. Сахарный муравей. Сахар кытки. Ща кыткызем сыртсем давашы. Хойзене пурынма. Юратный шемеш везен тетре гыщен нектардем буштарны. Шаплақ тада пула күрөгізене шиеше. Сахар кыткызем мирле пурынашы шин бала. Везем сыхма ханахман, анжақ тарықтарма да бұлдарашы. Муравей-воришка. Варлаган кытка. Шага яже везен представительствезене пілдерет. Менжен дезен варлаган кыткызем чынақта варлаза шүреше. Урықла калазан үтті кытка евезене аргадашы. Тада шак кыткызем чибежекезем шутланза тырашы. Үтті зембе танаштарзан. Анжақ пежеке пулен везем хыттын шыртма пілеше. Муравей-призрак. Мелге кытки. Щак кыткызен яже пілдерет видер курыныне. Пызыкласа пықсан щак черджуна, унын хырыме ұжынже абатне де видер курма болать. Щак кытка мирле черджун. Ағалден везем табын маша. Пурынашы ұжы вырынзенже кына. Перін тырықсенже везем әрдемеше. Черный муравей. Кура кытка. Щак кыткызем ытызенжен темех уйрылза тамаша. Пер уйрымлыге пұршеш. Везем частарақ ұжы вырынзене кымыллашы. Сымақран хирзембе уйшлангызене. Нумайрақ кыткызене хурцембе таныштарма пулать. Вырысла матриархат тезенде енаш пулмасть. Куп элдере чак ябалана, кыткызем шеменже кытка ами ерце бұрать. Патшабек, ученызем каланы тырық пілдерзе хварма пулать чапла. Кыткызем шержинже вуны квадриллион штук пушлахе. Шамалдарақ калаза кужарзан, кашни шин вали миллион кытка келдерме пулать таныштарзан. Шав хадер везем нумай шержинже. Эшлекен кытка виже жылчен бұрынма пулдарать. Анжақ шавығытра матка вадру жылчен бұрынать. Шак пілдереш кашни представитель кытка семейственне келмест. Шавынба педем кыткызем шапларақ бұрына шетезе ан жутлар. Кыткызем хызен нумай жібе үтті шемьери кыткызене пілена илме пулдарашы. Шилом ешлетереше. Анжақ педем кыткызен шавынбек кытланмашы.
Ученый-зем шуғышлашы. Кыткызем пилик пин таран хыйын евыржы бет алаштарзан. Груз етма пулдарать. Кыткызем першим ерен нумайын пулзанда. Везен коллективное мышление лайық адаланна. Кашни хыйын мен тумалы эшне белет. Кыткызем наргамыжызем пиде нумай. Кайык сенжен пушланза. Убана даран. Эдемземде хыштыр жүхне кыткызембе туданза пығашы. Кыткызем нумайрақ шыржызембе пір-бірне палашы. Тада сухалезіне четіретерзе калажашы. Хышпыр жүхне кыткызем хызенжен кепер дума бұлдарашы. Чырма бұлзан. Кыткызем жинжен калашы везем шершинже чи вайлы чыржунзем. Тада эшлеме юрадаган теші. Кыткызем хызен кыткі евезене пиде чапладывашы. Шелден кучебек курынат бұлзан. Шер айынже ешалда везен хулабек туза петерне. Тада кашны ябала вали хыйын атсеге бұр. Помещение дебір. Теслихрен шимиш вали уйрым. Шивырма вали уйрым. Запазы зем вали уйрым. Незел зем вали уйрым. Мусор отходи зем вали уйрым. Тада вильне кыткызене уйрым тыдашы. Кызыклы саман. Керзе тухаган шадыгызене кыткызем шумыр вағыдынже хуп пылашы. Кыткызем хелле упазембегех шивырма вырдашы. Еви вари ожинже очта ожырах, бірле пуғынза шивырашы. Кыткызем шу чандалығын экосистеминже пиде узылы. Везем хызен эжезен берге шере тазадашы. Тада трактор зухаланы бек рыхлі тывашы. Шакна була шер сывладте, и вара үзен таранзине исме пулы жать. Черджун тенджин кашни представителен хыйын задачи пур. Педем чере вылы хыйын пурны жебе пурынза, шандалык системине ергелезе пырат. Чавын бада упрама таражыр шут шандалыга. Пахатпыр, итлетпір, ширатпыр. Юлдашна ярзы бар шак видеона. Лайк пусмаман зангай. Чевер юлар тусем.